Clara Álvarez, Debo Barreiro e Sol Álvarez foron as tres artistas gañadoras na convocatoria do proxecto Residencias Artísticas Boiro 2022, con proxectos creativos moi ligados ao noso territorio. La idea del taller es, está dividido en 2 días. Uno de los días está previsto hacer una especie de deriva por todo este paisaje quemado y devastado y hacer una recogida de cenizas. Y la idea es con esas cenizas hacer unos esmaltes cerámicos sobre unas piezas cerámicas. Hacer un encuentro entre las distintas profesiones, tanto como los marineros, los pescadores, las faenadoras, también con las personas que trabajan dentro de las industrias conserveras. Y entre ellos hacer una conversación de cómo les afecta sus oficios tanto a la piel como el mar, como el ruralismo marítimo. Darme un xeito a revelar un pouco o traballo invisible no ámbito doméstico das mulleres maiores a través da cianotipia, un proceso fotográfico sobre textiles bellos e antigos. O tema é que utilizando estes textiles bellos en solución de cianotipia, ao final o que se revela son as dobleces, os desgastes e a historia que ten unha prenda a través de todos os anos de uso e reutilización, como as nosas alboas que reutilizaban todo. Ao longo de todo o mes de setembro desenvolverán o seu traballo no coworking de La 12 e levarán a cabo unha serie de obradoiros abertos ao público. Durante todo o mes, comenzamos o domingo 18, por un lado co de botánica cerámica, o obradoiro de cianotipia o 14 e o 21 e o pel e o mar o xoves 15 e o xoves 22. Estas tres artistas seleccionadas entre os 60 aspirantes que concorreron á convocatoria convivirán en Boiro ao longo deste mes e terán acceso ao taller da Galería La 12 para desenvolver os seus programas creativos, así como unha axuda de produción por parte do Concello. Ademais, vai haber un Open Studio na que todos os que queiran achegarse poden facelo no coworking de La 12, falar cas artistas, ver os seus procesos creativos. A finais de mes, o traballo realizado polas tres gañadoras será exposto no Pazo de Goiáns ata o 28 de outubro.